Flus, risorsi. Ma l-ħax bżon, kollu spejjeż. 20 euro titilli, 20 euro għax għandixtri. Hobza, l-izdejxin, 15 ċentesmu mal-kumpatoli, 20, 80 cents, 90 cents. Sejna l-lum. Il-kontatta 400, 350, il-kapriċċi, laqqas bajna. Tibda tnaqqas l-affarijiet li huma bażiċi. Fir-rebbija marraħal bdiet tiġri xnija l-intefħet bħalma l-ħobs jintefa' mill-ħmira reġa' sar nannu ċikku ċinkwina ex-surġent tal-kort tal-pulizija San Giuseppe taħt vara ssibu bil-furċina malini tas-sindku marbut fi żwieġ li minnu tifel kellu erba' tibniet. Fil-biża tal-la, fi frott il-bżulija, bimħabba li taf toffri biss il-familja. Il-krampun sod m'għandux bżonn kavilja. ċassa kif dawn ix-bejbiet lil-ħadd qatt ma kellhom il-wiċċ jagħtu wiċċ fit-tnax il-xahar il-koll weldu barra żwieġ u lanqas b'nemes ma sabu l-missier. ċikku kienet għodda d-dietu tqanlet fewġa qamrieħ miegħu ġab rieftu interroga l-martu interroga l-ġirien ħadd ma l-fjamma ħadd ma xam min-nirien. Ġent li kien kompla jħaffer bil-galbu bħal fi żmien. Bħal fi żmien il-korp meta fideħ f'dawlu il-kasta li trali l-karin greh. Esrem ħasdet l-isparatura li tfit lil-Raymond Karwan l-isparatura li tfit lil-Raymond Karwan. Kuċinħu l-kbir, saħu iż-żar ħadd ma kien assolt, kulħadd implikat. Ir-raġel raġuni. Nom fil-femminil. Bit ħallila jisraq in-nar u jaqbadlek għajnejk u ma jitlaqhomx sakemm jisma' s-sejħa tal-irkantatur. Ġi xi ħadd, mur iftaħ. Qed jgħid li wieħed inqabad ifisser il-ħolm tas-sopravissuti u jirawwaħ tħaħ li assolutament jirrifjutaw li jitilgħu. Ngħidlu jidħol. Ejja ħabib, ejja. Tinsix iġib miegħek dak il-pon hemmhekk dik li timfawra nirien. Jaw, dawk diġà lesti għażrieħ. Ma tistax taqrani jekk taf ħafna. Jekk tgħid li bluha lil-blati kanta, jaqta' ma jkanta wkoll. Ilek ma tarhom it-tfal tiegħek. Ilek. Ħaffef, sinjor, ħaffef. Ħaffef. Tinsiex li mħabbiet li tellajt sas-sema. Tinsiex iġġonġ il-ġranet tal-ġimgħa. Importanti li jkollna s-set sħiħ ma' nofs qamar minġel li għandna fuq il-bejt. Smoke coils snake-like and twirls free in any space it finds. It is a bastard progeny, part terrestrial, part heavenly, and wears a white or black frock without contradiction. And although it is part of Earth, it does not belong to it. Quite the opposite, actually.
From the earliest imperceptible wisps of its manifestation, one quickly understands that smoke is the invisible stitch that ties the higher and the lower realm. It is the axis of the world, an open two-way trade route between the two worlds, and its expression is one of connection and unity. Amid clinking glasses, confetti and claps, smoke steals stealthily away from the blown-out candles on the birthday cake and lifts our secret wishes to the kitchen ceiling. It promises that everything is possible. Luna de miel. Cada día conjugas partes del verbo amar, el filo más remoto de una mirada algo cabrona, tan adulta, tan erudita, con un poder desconocido, barriendo furiosamente las luces lejanas de un capital distante, hacia una temporada de paz, delante de un público, reclamando el dinero de su entrada, un poco cada día. Now in English, honeymoon. Every day you conjugate bits of the verb to love, the furthest edge of a slightly bastard look, so grown up, so erudite, with a power unknown, furiously sweeping the faraway lights of a distant capital towards a season of truce in front of an audience who's asking for its money back a little every day. Transvestiti na avtobusu. Z Natašo sediva na vaškem avtobusu. Pozno zvečer. Jeseni leta 1987. Pravkar sva prištopali iz Prage. Odložili so naju pozno zvečer na Ptuju. Nataša predlaga, da prespiva v bližnji vasi pri njeni stari mami. Na avtobusu je skupina glasnih fantov, lačnih zabave. Takoj naju opazijo. Usedejo se okoli naju na zadnje sedeže, midve gledava v tla. Gledava proč. Pripombe letijo. Poglej te dve čudakinji. Poglej njene čevlje. Velike nahrbtnike imata. Gotovo govorita po ljubljansk. Ja, študirata v Ljubljani in si zdaj mislita, kako sta nekaj več od nas kmetov, a ne? A tudi mi iz province imamo kaj pokazati. Potem prižgejo cigarete. Avtobus je poln, a nihče se ne obrne. Nikogar ne motijo ne dim, ne glasno govorjenje in zabavljanje. Vsi so veseli, da niso na najnem mestu. Razmišljam o nekem ameriškem filmu, o dveh težakih, ki po noči v njujorški podzemni železnici maltretirata potnike. Jien u Nataxa qegħdin fuq tal-linja sejrin lejn ir-raħal. Tard fil-għaxija fil-ħarifa tal-1987. Ħadna rikba b'xejn minn Berlin u dal-proxmu ħallina f'din il-belt ċkejkna jisimha Ptuj. Nataxa tissuġġerixxi li norqdu għand nannita fir-raħal li hemm fil-qrib. Fuq tal-linja skos Juventus Torbjużi mejtina l-ftit divertiment jimmarkawna mill-ewwel. U jimlew is-sits ta' madwarna. Jien u Nataxa nitċassaw lejn l-art. U jibdew il-botti. Ara da ġiex strambi, ostra x'żarbun għandha, u dawk il-Haversacks kbar li għandhom naqta rasi li jitkellmu bid-djalett tal-Ljubljana. U x'aktarx qed jistudjaw hemmhekk u jaħsbu li aħna minn tar-raħal. Isma', aħna nurruhom x'insarfu tar-raħal. Iqabdu sigarett. Tal-linja mimlija imma ħadd ma jdur. Donnu ħadd ma jdejqu d-duħan u lanqas lajjat u l-ċajt, laqwa li aħna mhux huma. Qalu aħna Maltin bħalkom, appoġġ iridu bid-dritt. Nazzjonalità bħassor m'għandha toqba għandha wiċċ, għandha toqba għandha wiċċ, u l-eħdar timma tħares għandha toqba għandha wiċċ. Mar salwan, ma laħax jifes l-adba li ma ġewx laqgħu, teċċes taqbod bjalita. Intagaw fuq l-eta tiegħu u sistew li għal-kem saj, missu ila sigurat. Hej, 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 la 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 la. لقد صدر قرار بالإفراج عنك. كلفته هذه النهاية 6 سنوات. خرج حاملا ثقل السنوات التي مضت، عمرا أهدر من أجل أن يصل إلى كلمة واحدة: إفراج. أمام باب السجن وجد نفسه يدخل آخر، سجنا أكبر. كانت الحرية طير نورس فقد جناحيه، مرميا على حافة البحر يتطلع نحو الأفق يريد الوصول إليه. راحت كلمات السجان تحوم فوقه: بإمكانك المغادرة الآن. كان يلقي كلماته بكل بساطة:
6 سنوات قيد التحقيق، ضحية الوطن. التودين تاع الاسفلت، الطريق تتجبد بحال سرب اسود بلا تميم، يخرج راسه من الطيقه تاع الكاروتسا ويبدا يساقوي اللينيا صفراء اللي تكومبلي بلا حدا ما جنب الطريق، كل تان تتكبب وكل تان ترجع تدرتها. الشمس في القلبة السما صافية تصمت له وجهه، الريح يحبط ما وجهه بالقوة وشعره طويل يتفخوله لورا، دخل راسه ودرت داره في السيت تحت دين السويق، بروفا يطلع الحجيجة البيبة بديفيكولتا عش المانكو كين نفسه مكسر. حارس القديم الطريق سرب اسود انترمينابلي ولوريزون ما يعطي لب دحيل اللي قامت ميم قريب، اللي قامت ميم في القريب. A convenient way to discover a city is to find out how people work in it, how people love in it, and how people die in it. In our small city, who knows if because of the weather, those three things are done at the same time, with the same missing and frenetic air. This means that we're bored here, and that we spend our time taking up habits. Our fellow citizens work a lot, but only to be richer. They are interested mainly in commerce, and they spend their time, as they put it, making business. kollox beda jiżloqlu b'dawk l-idej roża kbar ta' talpa. Dawwar il-vit blu kif seta, ħares lejh innifsu fil-mera. Ġa kellu mnieħer, għajnejh kienu qed ikomplu jittundjaw. Uża wieħed midwiefer tidu x-xellugija biex fetaħ qasma f'sidru li kabbar permezz ta' swaba umani, l-oħxon u l-werrej bħala pinzetta. Il-qalb għada tħabbat, iż-żerż qed il-barra waqgħet fis-sink u mlietu dem. Psikoloġiċi, soċjali, ekonomiċi, ma' setturi ta' soċjetà. Taffetwana l-enna. سجل أنا عربي في فرحي وغضبي، ورقم بطاقتي زور في غيابي. سجل وذا دأبي في هويتي مرأبي، وظل حجارتي شاهد قبري يتمسح بسرابي. سجل بعض الأسى في صبري، سجل ممادحي بأفواه التاريخ فثمل العروبة ريقي. سجل وكل الأمجاد أثداء اندلقت ملأى، سجل يا حارس النقش بريقي. Vprašanje, kako bi se vse skupaj zasukalo z mano, ko ne bi bilo tistega usodnega dne, ko me je ded prvič in zadnjič čez hrib in gost peljal v bližnjo cerkev, da sem se dolgočasil, otipaval klot pred sabo, vstajal in sedal, dokler nisem v les pred sabo vtaknil prst in ga nisem več mogel izvleči. Min jaf kif kienu jizvolġu li l-affarijiet, kieku ma ġiex dak il-jum meta l-ewwel u l-aħħar darba nannu ħadni miegħu lil mill-olja u tul il-foresta sa knisja fil-qrib. Imxebba bdejt nilab mal-bank ta' qudiemi, il-ħin kollu nqum u noqgħod, sakemm daħħalt sebej f'toqba fl-injam ta' qudiemi u ma stajt noħorġu b'xejn. Iġġennint u għarqan xraba għamilt minn kollox ħlif nitlob biex naqilgħu. These were terrible times, but the email changed everything. The night before, the flares had started at around 8. Rashid was sure of that much. Before them, there had just been the insistent tattering of gunfire somewhere in the background. His perception was cushioned and brightened by Gloria's leaves by then, so that when the flares actually kicked off, he had been stoned, making the dry air fill with toxic smoke and the falling light squirm on his eyeballs long after they had faded. ركاب السرافيس اشتروا موتهم في الصباح ب10 ليرات. الخزانة دفنت النائمين، وألواح الزجاج شقت الستائر ودقت الأعناق كالمقاصل.
لتبقى بركة دم خرساء على الإسفلت يحوم فوقها لغط كثير. Passengers in minibuses paid for their death in the morning with 10 liras. The cupboard buried the sleepers. Window panes tore off the curtains and severed the necks like guillotines. A speechless pond of blood on the asphalt, over which a lot of clamour is hovering. Then they came. They cancelled their appointments, picked their teeth to throw the remains of our hearts to ants and shouted, "No one is accused, all are sentenced." Το χέρι σου ανάμεσα στα πόδια μου. Τάχα πως κάτι έψαχνες και έσκυψες. Σου έλεγα για πορνό. Πως το κορμί ποφή ήταν ήλια μέρη να έρθει να ξαπλώσει. Στα πιο σκοτεινά λιμέρια. Κι ύστερα το τράβηξες με μιας, λες κι έπραξες, το ανομολόγητο φωνοχτά. Ήθελα να σου φωνάξω, εκέ, που μας βλέπουν, αν το κρατούσες μια στιγμή ακόμη, μπορεί να με φυλάκιζες με το θάρρος σου. Να μπορείς να ελπίζεις το ακατόρθωτο. Πως θα έρθει μια μέρα που δεν θα έχουμε ορμές. Και το χέρι σου ανάμεσα στα πόδια μου θα είναι ένα σημάδι πως με ξέρεις καλά. Ένα χάδι φιλικό ανάμεσα στα γρήμια που κατάφεραν και έγιναν φίλοι. You ducked your hand between my legs as if you were looking for something. We were talking about porn, how the body longs for the sunless places, longs to come and lie in the darkest haunts, but then you pulled away, as if you'd loudly done the unmentionable. So what, I wanted to scream. So what if they are looking? Had you kept your hand there a moment longer, you could have held me captive with the nerve to be able to hope for the impossible, that one day we could be free of urges, and your hand between my legs would simply be a sign you knew me well, an amiable caress between two beasts who somehow managed to be friends. Opens on my emptiness inside me. So many years later, thought was never my best subject. But a furious stranger while waiting at the bus stop. Every contact, our behavior response, changes us, durations, changes us, even if it's an ephemeral encounter. Mi portavano nudo, tirandomi per un braccio, legato stretto il polso. Gelido il vento m'apriva la pelle, penetrava fino a toccare le ossa, mentre ai piedi l'asfalto mi grattava. Si perdevano gli occhi oltre le teste dei miei aguzzini. Trascinatemi, sbattetemi a terra, strascicatemi. Non sapete? Camminare m'è dolce. Niskot meta niltaqa' mal-ħarifa x'imkien ieħor. Taħsadni bil-wiena, frax qawwi ta' gost u malinkonija. Li ħallini żgħira ma nafx x'nagħmel b'dil weġa antika. Li dejjem terġa' tiġi bħal qraba jgħixu l-bogħod. B'demmhom jiġri f'demmek u meta jiġu ma tarafhomx. Ikolli kull darba nibda mill-bidu nispelli ħajti bil-mod. Sakemm nasal imqar nifhem u nerġa' nibda mpeċlaq xi ħaġa. At first he seemed Palestinian, and when I looked intently at him, he looked Mexican. With the nightfall, he looked African, or perhaps African-American, then Moroccan, then Algerian, then Turkish. Then I decided the dedication must be for all, for Murad and his friends.